Mu maso ye hari hijimye kurusha hari ka gace gateye ubwoba ka mpande eshatu ya Bermuda ngo kamize isinzi ry'indege n'amato. Kubona icyo avuga byaramugoye, gusa n'amagambo yasohokanaga ikiniga. Cyari igihe kirekire abana nabo yari yarigarura imitima ya benshi. Igenda rye ntabwo ryakiriwe neza n'abari bamuteze amatwi, dore ko batagiraga ingano aho barutaga kure abaganza baterwa serera. Uyu ari umuherwe w'urusororo wibasiwe nyuma y'uko rubanguka akomeye akaruru k'umwami amutanze. Uko yateraga intambwe agana imbere niko amarira yanabogaga muri benshi bari aho. Ubanza urukundo bamukundaga rwarayingaga urwo Jacques yakunze Rose. Bwari ubwa nyuma bamubona bamwumva avugira imbere yabo. Byari ibyishimo kuba bamutinyaga, biruhutsaga ko bamukize. Kari agahinda kuba bamufataga nk'intwari. Burya ngo nta herezo ryiza, ariko buri kimwe kiba kigomba kubaho mu buzima. Rwose bari bakwiye kwegukana iki gikombe. N'ibihe bidasanzwe twagize, ndabizi neza ko ntawe uzigera bigeraho. Ikipe yonyine yashoboraga kubikora ni yacu. Sir Alex Ferguson, imyaka 9 irirenze avuye muri Manchester United. Imyaka 9 agahinda kuba akunze b'amashitani atukura. Imyaka 9 yo kubura ibigwi. Imyaka 9 yo kuvugirwaho no gushimisha abakeba. Imyaka 9 yabuzemo igikombe na kimwe cya shampiyona. Ariko se ubundi uyu wabaye ikirangirire mu batoza wandikije izina muri Manchester United yaba ari muntu ki? Reka tumuganireho kuri uyu munsi. Alexander Chapman Ferguson yavukiye muri Ecosse Glasgow hari mu mwaka wa 1941 tariki ya 31 Ukuboza. Yaje gukinira amakipe atandukanye y'iwabo harimo St Johnstone yatwanye nayo shampiyona y'Icyiciro cya Kabiri, ariko aza kumenya ko impano yatari mu gukina gusa ahubwo ko yanatoza amakipe ahera kuri East Stirlingshire mbere yuko atoza St Mirren, ari nako yaje gutangira kubakira ibigwi muri Aberdeen. Nyuma gutoza igihe gito ikipe ya Ecosse, Ferguson yaje kugirwa umutoza wa Manchester United hari mu mwaka wa 1946. Mbere yo kuvuga iki uyu munya Ecosse yamariye ikipe ya Manchester United, reka tubanze turebe iki ikipe yari icyo mbere y'uko aza. Mbere y'intambara ya kabiri y'isi, Manchester United yari ikipe idafite izina rihambaye mu Bwongereza, dore ko yari ifite ibikombe 2 bya shampiyona na kimwe cya FA Cup gusa. Aha mu mwaka wa 1945 nibwo Matt Busby yazaga guhabwa iyi kipe, maze ndiko kuyigiramo ibigwi ashingiye ku kuzamura abakiri bato bari bazwi nka Busby Babes. Uyu munya Ecosse yaje gusezera muri Manchester United mu mwaka wa 1969 nyuma y'imyaka 24 yose, ariko aza kongera kuyigarukamo mu mwaka wa shampiyona y'u 1970 1971. Sir Matt Busby yatwaranye na Manchester United ibikombe 5 bya shampiyona, kimwe cya Champions League, 2 bya FA Cup hamwe na kimwe cya Community Shield. Uyu ariko nyuma yo kuva amashitani atukura, iyi kipe yaje kugira ikibazo gikomeye harimo gutsindwa umusubirizo ndetse no gusubira mu cyiciro cya kabiri. Abatoza 5 bamusimbuye nta numwe wigeze yihumuriza kuri shampiyona kugeza kuri Roy Atkinson wasimbuwe na Sir Alex Ferguson. Ferguson n'undi yasanze ikipe ya Manchester United ifite izina rito mu Bwongereza kuko nubwo yari yaratwaye Champions League, ariko ntabwo azirushaga Nottingham Forest yari ifite 2 kuri ubwo, Liverpool yari ifite 4 na Aston Villa banganyaga kuri Champions League, dore ko yari ifite Champions League imwe. Shampiyona kuri ubwo Manchester United yari igejeje ku bikombe 7 byonyine, ikaza inyuma ya Liverpool yari ifite 17, Everton yari ifite 9 hamwe na Arsenal yari ifite 8, mu gihe Aston Villa nayo yari ifite ibikombe 7. Muri make ugiranyije ni nko kuza muri Aston Villa y'uyu mwaka. Ngiyo Manchester United mbere ya Ferguson ikipe bisa nkaho yari isanzwe. Uyu munya Ecosse ariko ubwo yazaga nawe ntabwo byahise bimuhira, kuko nubwo yatwaye FA Cup mu myaka ye ya mbere, shampiyona byamusabye gutegereza imyaka 5 ngo atware ya mbere mu mwaka wa 1993. Ahari hashize imyaka 26 ikipe ya Manchester United itazi uko kino gikombe gisa. Gusa iyi niyo yabaye intandaro y'ibigwi bikakaye bya Ferguson byarangiye na tariki ya 12 Gicurasi 2013 ubwo yasezeraga ubutoza muri aya magambo. Mu by'ukuri bisa naho nta kintu nateguye mu mutwe, gusa reka nyiri icyo ntangaza, ndizera ko ndi bushobore kuvuga icyo ikipe yari ivuze kuri njye. Icya mbere nashimira mwe Manchester United, atari abayobozi, atari abaganga, atari abatoza gusa, abakinnyi cyangwa abafana, mwebwe Manchester United mwari agaciro mu buzima bwanjye, mwarakoze. You have been the most fantastic experience of my life. Thank you.
have been very fortunate. Nabaye umunyamahirwe nashoboye gutoza bamwe mu bakinnyi beza mu gihugu muri Manchester United. Abakinnyi mbona uyu munsi baduhagarariye mu buryo bwiza twara shampiyona mu buryo bushimishije. Mwarakoze. Have represented our club the proper way and won a championship in a fantastic fashion. Well done to the players. My retirement doesn't mean the end. Gusezera kwanjye ntibivuze iherezo ry'ubuzima bwanjye muri Manchester United. Nzajya nishimira kubareba atari ukubabarana nabo. Gusa ni mu bitekerezaho ibyo bitego byo mu minota ya nyuma uko kwishyura batubanje ndetse no gutsindwa ni bimwe mu biranga ikipe yacu y'igihangange. Hari byinshi byatwigishije twese bityo mwarakoze kuri ibyo. Ndashaka no kwibutsa ko igihe twabaga turi mu bihe bibi ikipe yamfashaga abatoza bakamba inyuma ndetse n'abakinnyi. Akazi kanyu rero namwe no kuba inyuma y'umutoza wacu mushya nicyo cy'ingenzi. I'd also like to remind you that when we had bad times here, the club stood by me, all my staff stood by me, the players stood by me. Your job now is to stand by our new manager. That is important. Before I start bubbling, I just want to pay tribute to Paul Scholes, who retires today. Ndashaka gushimira Paul Scholes wasezeye ruhago none. Nakataraboneka. Umwe mu bakinnyi bakomeye ikipe yagize ndetse izigera igira. Paul, tukwifurije gusezera kwiza. Kandi ndabizi ko uzaba undi impande umbuza amahoro. Gusa nashakaga no kwifuriza Fletcher gukira vuba akagaruka mu ikipe. Abakinnyi ndifuriza abakinnyi ejo heza hashoboka. Murabizi muri abambere. Muzi imyenda mwambaye ikibuze kuri buri umwe hano. Bityo nimuzemere kujya hasi nibyo buri umwe abategerejeho. The players, I wish the players every success in future. You know how good you are. You know the jersey you're wearing. You know what it means to everyone here. And don't ever let yourself down. The expectation is always there. So I'm going home. Well, I'm going inside for a while. I just want to say thank you once again for all the Ferguson. Gusa ndashaka gushimira nanone umuryango wa Ferguson. Ngabariya hejuru abuzukuru 11. Mwarakoze. Thank you. Thank you. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1941 nibwo Ferguson nyine yavutse. Muri 1957 Ferguson yatangiye gukina ruhago mu ikipe muri Ecosse yitwa Queen's Park. Mu gihumbi kimwe magana cyenda 66 nibwo yashakanye na Kathy. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 74 yinjiye mu kazi k'ubutoza ubwo yafataga ikipe ya East Steering yo mu gihugu cya Ecosse iwabo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 78 Ferguson yagiye mu ikipe ya Aberdeen yo mu cyiciro cya mbere muri Ecosse aho yatwaranye nayo igikombe cya shampiyona cya mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 81. Nyuma yo gutsinda Real Madrid ku mukino wa nyuma mu gihumbi kimwe magana cyenda 83 Ferguson yatwaranye na Aberdeen igikombe cya European Cup Winners' Cup binatuma itazamurirwa urwego mu bihugu by'Abongereza niko kugirwa OBE Order of British Empire. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 85 yaje guhabwa akazi k'igihe gito mu ikipe y'igihugu ya Ecosse. Yaje no kujyana mu gikombe cy'isi mu mwaka wakurikiyeho nubwo nta kinini yagaragajeyo. Muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 86 nibwo Ferguson yagiye muri Manchester United nyuma yo gutwarana na Aberdeen ibikombe bitatu bya shampiyona, 4 by'igihugu, kimwe cya Cup Winners' Cup hamwe n'igikombe kiruta ibindi Burayi. Nyuma y'imyaka 4 no kuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 90 nibwo Ferguson yatwaraga igikombe cye cya mbere muri Manchester United. Aha nubwo yatsindaga Crystal Palace mu mukino wa nyuma wa FA Cup yari hafi ko kwirukanwa gusa yarihanganiwe. Mu mwaka wakurikiye Ferguson yatwaye ikindi gikombe cya European Cup Winners' Cup aho nubwo batsindaga FC Barcelona 2-1 ku mukino wa nyuma ari nakatangira kubakwa ibigwi Old Trafford. Nyuma kugura umufaransa Eric Cantona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 92 Ferguson yaje gutwara igikombe cya mbere cya shampiyona atoza Red Devils ahari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 93 igikombe Manchester United
yaherukaga mu mwaka w'1967. Imyaka 26 yari yirenze. Mu mwaka w'1994 Ferguson yaje gutwara shampiyona nanone ndetse agerekaho FA Cup mu mwaka w'1995. Muri uyu mwaka Ferguson yongeye kuzamurwa mu ntera mu Bwongereza niko kugirwa Commander of the Order of British Empire. Mu mwaka w'1996 uyu mutoza yaje gutwara na shampiyona n'ikipe yari yuzemo abakiri bato nka Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs na Gary Neville. Mu ikipe twarabibonaga ko twari dufite abakinnyi bari buzuyemo abastari. Ikipe yo mu 1991 Kabiri yari ifite abakinnyi b'abahanga pe. Haribat, Banevo bavukana, Beckham na Scholes bose bari abahanga ku myanya yabo. Mu mwaka w'1999 Ferguson yaje gutangira umwaka w'amateka wo gushakisha ibikombe bitatu bikomeye mu Bwongereza, agahigo katari karakozwe n'undi wari we wese. Mu kwezi kwa kane niho byose byari bizingiye. Villa Park, Manchester United yahuriye na Arsenal mu mukino wa kimwe cya kabiri cya FA Cup wo gusubiramo nyuma yo kunganya mu wundi mukino wari wabanje. Arsenal yari yaratwaye iki gikombe mu mwaka wabanje, yaje no kubona penalty mu mukino hagati. Peter Schumacher, umunyezamu w'umunya-Denmark, yaje kuyarura neza maze umukino utugana mu minota y'inyongera banganya 1-1. Ubwo iyi minota yari igeze hagati, umupira waje kugwa ku kaguru ka Ryan Giggs wari mu rubuga rwa Manchester United. Ibyakurikiye ni amateka yakozwe n'uyu munya-Pays de Galles. Numvaga ntameze neza, natangaga passe ntizigende neza. Nahise mvuga nti noneho ubutani mfata umupira ndacenga ndebe icyo byatanga. Yaje kurangira nsinze icyo gitego cyaje kudufasha mu gice cyari gisigaye cy'umwaka wa shampiyona. Buri wese yatangiye kwizera ko noneho tugiye guhatanira ibikombe. Uwo mwuka bahise bawukomezanya nyuma y'iminsi 6 ubwo bahuraga na Juventus yari yarabatsinze mu mukino ubanza ndetse ikanababanza ibitego 2 mu mukino wo kwishyura mu Butaliyani, gusa bikarangira basezereye ikipe bakerekeza ku mukino wa nyuma wa Champions League. Inzozi zatangiye kubyara ibikombe guhera ubwo. 2-1 ku mukino wa Tottenham, Manchester United yasizamura igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza. Nyuma y'iminsi 6 nanone hari hatayiwe Newcastle Wembley aho ibitego 2-0 byatumye Ferguson yegukana FA Cup yaranyotewe. Aha nibwo ikipe yagombaga gutegereza iminsi 4 mbere yo kujya kampu nawe guhura n'igihangange Bayern Munich ku mukino wa nyuma wa Champions League wari bubahe treble y'amateka. Aya makipe yombi yari yaranahuye muri uwo mwaka kuko yari mu itsinda rimwe rya 4 aho Bayern yazamutse ari ya mbere. Manchester United ya Ferguson kuri ubwo yaje kuba ikipe mu makipe abiri yaje kuzamuka ari ya kabiri meza kurusha yandi yose yo mu matsinda 6. Best losers. Umusifuzi w'umukino wa nyuma yari Kabuhore Pierre Rugikorina, aho yavuze ko yari umukino azahora yibuka mu mateka yo gusifura, ngo ho n'urusaku rwumvikanye urangiye yaje kurufata nko gutonama kw'intare. Umutoza yaratubwiye ati hano ageze hano komeze mukina nkuko mumaze igihe mubikina, mugumane uwo mwuka ntimwigire mucika intege, kiba cyose ntimumanika amaboko. So whatever happens, don't give up. Basler, and it's in! Oh, it's not the start Manchester United wanted. Delightful by. Ubwo twatsinzwe igitego kimwe ku busa, ntekereza ko ibyo yatubwiye byari ingenzi. Yaravuze ati ndabiharangirije, ntimugomba guca impande ya kiriya gikombe mutagikozeho umukino nurangira, mutekereze uko muri buze kuba mumeze. Ayo magambo yahise aduha intege. Not being able to touch it, just think how you're going to feel. Them words spurred us on. Birumvikana ntabwo byatangiye neza. Manchester United yatangiye itsindwa igitego hakiri kare ubwo Basel yarangirizaga mu izamu kufura ku munota wa 6. Amagambo ya Ferguson mu karoko yasaga nkaho ntacyo yakoze kuko iminota 90 y'umukino yaje kurangira n'ubundi batsinzwe igitego kimwe ku busa, ndetse bigaragara ko Bavarian aribo babonye amahirwe menshi mu mukino nubwo United ariyo yawihariye. Aba ko kubura Paul Scholes na Roy Keane byari byabakozeho cyane. Ariko umusifuzi wa 4 yaje kwerekana iminota 3 y'inyongera ihurana na koroneri ya Manchester United. Umunyezamu Peter Schumacher izamu rya yahise rivamo ajya gufasha abatayizamu gushaka intsinzi. Amaso yahise ahangwa David Beckham. I think my favorite goal is Yeka ko igitego nkunda kurusha ibindi kizahora ari cyo natsinze twishyura ku mukino wa nyuma wa Champions League. Koroneri ya Beckham ntabwo yashoboye kugera ku mutwe wa Schumacher, gusa Dwight York yahise ashaka guhita agarura umupira mu izamu ryari ryuzuyemo abakinnyi ariko awukoraho gato. Uyu wahise usanga umukino wa Bayern Munich Fink wahise akiza izamu nawe ariko atera ishoti rito
maze umupira ugera kwa Ryan Giggs wari inyuma y'urugo rw'amahina, ateresha indyo ye ariko itera agapira gatoya cyane kaganaga hafi hanze y'izamu. Sheringham Teddy yaje kugasanganira mu nzira akarangirizamo nshondora hari ku minota 90 n'amasegonda 36. Kera kabaye Manchester United yari igiye gutuma amakipe yombi ajya mu minota y'inyongera, extra time. Just change within a couple of minutes from thinking. Ibyiyumvo byahise bihinduka mu gihe gito, tuva ku gutekereza gutakaza igikombe tujya ku gutsinda umukino. Twatsinze umukino ku mupira wa nyuma wawo, twarishimye bidasanzwe. Nibyo bihe byiza nagize mu mateka ya ruhago. The emotions swung so much, and it was over such a short space of time that it was the best time that I've ever been in football. Manchester United yaje kubona iyindi corner kuri ino nshuro, ariko Ferguson yabujije Shumasha kuva mu izamu rye. David Beckham yarongeye arayitera, maze kuri ino nshuro iza gusanga umutwe wa Teddy Sheringham wawushyize ku kaguru ka Organa Sosha ndani hari ku minota wa 2 n'amasegonda 17 y'inyongera. Sosha yaje kwishimira igitego akurura amavi nk'uko umukinnyi wa Bayern Munich nere yabigenje karatsinda. Abafana baje kwikoza ibico, umukino urakomeza, ariko abakinnyi ba Bayern Munich bari bihebye, nta mbaraga zo kongera gutera ishoti na rimwe. Bari babajwe no gutakaza umukino, bumvaga ko batsinze mu by'ukuri. Corina yaje kubagirira impuhwe, maze ahuha mu ifirimbi ko umukino urangiye, maze nabo agahinda bahita bagatora ubwatsi bwa Camp Nou. Igikombe cyari cyatangiye gutakwa amabara ya Bayern Munich cyahise gihindurwa byihuse. Umwami wa byose yari umwe, yari yongeye nanone, Sir Alex Ferguson. We scored in the last minute too many times for it to be an accident. Kuba twaratsindaga kenshi mu minota ya nyuma ntabwo byari ibintu bitunguranye, byerekanaga ko muri Manchester United tutajya tumanika amaboko, ko tutarekura, ko duhatana kugeza ku isegonda rya nyuma. Ntabwo ari impanuka, ni ikirango cy'ikipe, nibwo buzima bwayo. Nta wundi mutoza wari wabikora muri kino gihugu cy'Abongereza. Aha yaje kongera kuzamurwa mu ntera n'ubwami bw'Ubwongereza, niko guhabwa iranka rya Knight Bachelor, ari nakahita afata kasa. Muri 2002 Sir Alex Ferguson yaje kwisubiraho ku cyemezo rero afashe cyo gusezera uwo mwaka. Muri 2003 Ferguson yaje kwihora ufite imigabane myinshi cyo gihe mu ikipe yatozaga, ari we John Magnaya, amushinja ko ashobora kuba atari we nyiri imigabane w'isiganwa ryo ku mafarashi ryitwa Rock of Gibraltar. Ibi byamuviremo guhatwa ibibazo 99 harimo uburyo yagiye agoramo abakinnyi. Iyi saga ya Rock of Gibraltar bivuga ko yatumye Manchester United igurishwa ikagurwa n'Abanyamerika Glazers Family, aho badakunzwe n'abafana na gato. Ku buryo bumwe cyangwa se ubundi Sir Alex Ferguson yabigizemo uruhare. Muri uwo mwaka Fergie yaje kujyana ikibazo na Beckham nyuma yo kumutera urukweto rukanamukomeretsa, binatuma amugurisha muri Real Madrid, ari nako yahise agura umunyaportugal Cristiano Ronaldo. Mu mwaka wa 2007 Ferguson yatumye Chelsea idatwara shampiyona bwa gatatu nyuma yo kwegukana igikombe cye cya 9. 2008 Ferguson yatwaye Champions League ya kabiri atsinze Chelsea kuri penalty ndetse anatwara igikombe cy'isi cy'amaklub. Muri 2010 nibwo Ferguson yatwaye igikombe cye cya nyuma cya League Cup kuri bizwi nka Carabao Cup. Muri 2011 igice cy'amajyaruguru cya Old Trafford cyahawe izina rya Sir Alex Ferguson Stand. Muri 2013 uyu mugabo yaje kwambura Man City igikombe cya shampiyona, ari nakagitwara ku nshuro ya 13. Muri rusange Ferguson yatwaye ibikombe 49, harimo 38 yatwaranye na Manchester United. Ku giti cye ntabwo twarondora ibihembo yibitseho, dore ko bitagira ingano, aho yagizwe umutoza w'umwaka inshuro nyinshi haba mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku mugabane w'Uburayi, tutibagiye n'ibitangazamakuru byagiye bimugwizaho amashimwe. Ferguson nyuma yo kugezwa ku ntera ya Knight Bachelor ashigaje ibyiciro 2 ngo agere ku rwego ruruta ibindi mu bwami bw'Abongereza, ari rwo DBE, Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Icyo wamenya nuko umukino wa nyuma Ferguson yakinyemo na West Brom wari uw'igihumbi 500 muri rusange. Ferguson itsinze ikomeye yabonye ari Old Trafford nubwo yatsindaga Ipswich ibitego 9-0, gusa nawe kwihanangirizwa gukomeye kwabaye nubwo yatsindwaga na Man City ibitego 6-1. Ferguson yaguze abakinnyi bagera ku 104 ubwo yari muri Manchester United. Muri bo abenshi baramwungukiye nka Roy Keane, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo hamwe na Van Nistelrooy. Ariko hari n'abamuhombeye nka Sebastian Veron, Diego Forlan, Bebe,
hamwe n'abandi. Ubwo yazaga muri Manchester United, Ferguson yahembwaga 60,000 by'amapawundi gusa. Uyu yasezeye ageze kuri miliyoni 5 z'amapawundi. Bimwe mu by'uyu musaza atazibagirwaho ni nk'ibi. Ferguson ubwo yari arangije ruhago ntiyahise ajya mu butoza, dore ko udufaranga yari yarakuyemo tutari kumufasha kubaho. Yahisemo kujya kwigira imyuga itandukanye, gusa nabyo bivamo niko kujya gukora mu iduka mu mujyi wa Glasgow. Ariko nyuma y'igihe gito yahise yishingira akabari yise Fagi. Gusa ngo kari gafite icyumba cy'urunywero cyo hasi, yari yarise icyumba cy'inkokora bitewe nuko yakundaga kuziterana akiri umukinnyi. Burya ngo intangiriro yo kurira iragora, ariko ngo iyo urize ntawe upfa kuguhagarika. Ibi n'Abongereza babivuze. Ferguson nyuma yo guhatana igikombe cya mbere cya shampiyona yatwaye mu 1993 yaje kubazwa n'abanyamakuru, maze niko gutangaza ati ikimpangayikishe kuri ubu ntago ari ibiri kuba, ahubwo ikindi yaje ishinga no gukura Liverpool kuri ubwo busa bw'intebe yicayeho. Kandi mu byandike aha hari mu 1993 Liverpool irusha Manchester United ibikombe 10 bya shampiyona. Muri 2003 Ferguson yaje gushwana n'umukinnyi David Beckham, bashwanira mu rwambariro, maze niko gutera umugero urukweto rukubita Beckham mu isura ndetse ruranamukomeretsa. Abajijwe kuri ibi, Fagi yagize ati ndamutse nongeye kubigereza izindi ncuro 1,000 cyangwa miliyoni, ndabizi ko bitakunda. Biramutse bikunze nahita nsubira gukina. Aha yavuga ko atabikoze bigambiriye. Hair dryer ubusanzwe izwi nk'akamashini gatunganya imisatsi, gusa n'uvuga Ferguson n'abakinnyi be hair dryer biri hafi. Inkomoko y'iri jambo yavuye ko ari umukinnyi wa Manchester United Mark Hughes waje no kuba umutoza. Hughes yatangaje ko mu karuhuko y'umukinnyi yabaga yitwaye nabi, Ferguson amubwira amagambo agahita yumva umusatsi umuvuyeho. Ngo Ferguson yakankamiraga abakinnyi bari bamwisura ndetse begeranye, bikabatera ubwoba, aho byatumaga bitwara neza mu kibuga mu gice cya kabiri. Muri 2004 Ferguson yaje kwiha umutoza Arsene Wenger nyuma y'umukino wabahuje. Aganira n'itangazamakuru yagize ati mu rwambariro Wenger yari hanengera abakinnyi ngo nabajura, ariko njye namubwiye kumvira ku bakinnyi akireba ubwe. Kudasaba imbabazi kwera imyitwarire y'abakinnyi ku wundi mutoza ntibyumvikana ndetse nta gaciro bihesha. Gusa ntabwo nkeka ko Wenger ajya asaba imbabazi na rimwe, ni umuntu wimereye gutyo. Ubwo Carlos Tevez yajyaga muri City avuye muri United, abafana b'abanyamujyi baje kumukorera icyapa cyanditseho ngo welcome to Manchester cyangwa se ikaze Manchester. Ubwo Ferguson yabazwaga kuri ibi yagize ati ni City sibyo, na gakipe gato gafite imyumvire iri hasi, icyo bazi kuvuga gusa ni Manchester United. Ibyo nibyo bakoze kandi ntimwabibakuramo. Rimwe na rimwe hari igihe ufite umuturanyi w'umunyarusaku, wabigira utese wowe wikomereza ubuzima ugacana televiziyo wenda ukayongera volume ngo uganze urusaku rwe, ubaza atarazi igitegereje ikipe mu myaka yakurikiye. Ferguson yashakanye na Katy Ferguson mu 1966, bafitanye abana 3, Mark hamwe n'impanga 2, Jason na Darwin. Ferguson yahawe na Manchester Metropolitan University impamyabushobozi y'ikirenga y'icyubahiro mu bijyanye n'ubuyobozi, Dr. Abakunzi ba Manchester United murabizi neza ko amateka avuga ko nyuma y'uko abamedi n'abaperesi bahigitse na Bukodonozor ku bwami bukomeye bwa Babylon bwahise buyonga, Alexander the Great mwene Philippe de Macedon yaje kwigarurira hafi isi yose akoresheje umuheto we, ariko ntabwo byabujije Ubugereki gucikamo ibice nyuma y'uko yatabarutse. Ibi ntabwo bitandukanye n'ibyagiye bikurikira ingoma za Napoleon, Hitler hamwe n'abandi, aho ibintu byasubiraga irudubi nyuma yo kuva ku ngoma kwabo. None se nujya muri twa dukoko twadutanze kuremwa, uzasanga inzuki zitagira urwiro zihinduka impehe, imiswi itagira urwamo igakwira imishwaro. Ese Manchester United itagira Ferguson dukomeze tuyemerere irindi muke?